Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kajaintia National Council, GNC Central Executive Council, Kajaintia Students Union, Central Body, Dolloi Kajaintia Hills Autonomous District Council, Pakadiban Weng no Amador yu Dolloi ka ilaka nong kli, Patpan pendam no, ya ka no objection certificate, bala ay sa Shree Limited. Hakurwo balapha asklap thai khubor, Presiden ke GNC uba sambor miling do, Presiden ke GSU uba Jesham Shala. Kila aipor khadu ya ka district council tat hadu ka arphau tarik naitung aja pun riu. Henai lem komta u chief executive member ka Giant Hills Autonomous District Council uba thambor siwat udi ban Hiar Shuki mardor. Nagaliang kayong ka Giant National Council. Shiru ka Giant Student Union. Daya yu ya chem ya ka jingilang ka karke kayong inni kesngi. O chong perkhat he jingito wa ka statement kayong CEM. Yu ka kam ka statement kayong CEM hi omu dinu yok bor kini ki arsen. Hejing sekian kam ki arsen da pendep ya ka kamram kayong depan ya ka permission na ka office yang DC. Hawas sekian haduk bolai ya ka ralium ya ka jubab. Tang wi chim ba wato to ka democratic country lene ka constitution yang kari India chak ga bo ya ki pai ba da ka wajai jai. Ka wa ar yu ka jing ong yang CEM. Bo wom tibu Sepang kani kecing temu ke yang le ne sepang kecing mut yang kani rally ke yang kani hi penyu betok kecing telot ke yang CM ne pha achwa ba ulai rally kecing iki ne benta ke Shree Cement mem de man go kecing iki ke wadang thme le ne ke wadang nin dang ne nado kisnem ki warim we nado kini ki benai ke wadadep da pemani kecing iki cedok Shillong hadisi office ko cleariat mereka wasnya longa wa uni CM hadon de sini wong putih wa kani ke issue Kaya ko kuwa ong hini wata jing sekia di ida pembenai cakalat patai kupon. Kaya wupen mani kini ke jingi kita ne daw. Waki nong chong chnong yang ke ilaka nong klik. Da em ke jing chak kene jubor. Yang ki tau ke yang ki. Da hapok ke jing yak khmat ke yang Dolloi da bendaw kini ki tau caka Shree Cement. Klem da yok bor. Lani klem ke jing tip. Yang kini ki tere tau. Ki tau to ki wakian ki wadia da ki spa hektar. Tak kita yang kena cong cenong, wewe ki memang tip yang lor kini ke jinglek ke yongu, Dolloi yang kini ke ilaka. Kawaan, wat ke ilaka sutengah le dekam go wato hapok kini ke arspak kenyau hektar lani katakan ruspak sampu hektar. Da cibenta kita ki wadang hapok ke ilaka sutengah. Katkam ke jing senyau tu ke yang ikam ke ki arsen ke JSU ke JNC. Itibi wato wopai ya ki kenram lene ki auri yang ke kendau ke ciap tok ke kamram yang ke district council. Ya ke district council da pengkubor da ke Constitution of India lang ba ke 6 schedule. Wopai ki ya ke jingguri hurah ke kendau ke ciap ha ke pot ke sam ha perdi ki ar ilaka lene ki nong chong chunong. Handai ke wapan stau CE wa uni usi amadon ne singi wong putipu. Yila penmani ki arsen wa yaki Hosket de yoy ke jing ong yang CM. Wo wom tibu ke yi cepang kani ke rally. Tang wah ke joy ke statement ke yang ong de tip chwao wa daw poi netai daw do phone ucaki pulit. Da pa over escort ya ke JHADC. Da ong chu wa kini ki arsen wom kwa gi u ya kelam. Ki kwa gi do kubai slogan dan hi lene upenyu bor dan hi ya ke office ke yang Hejing sekian kam ki arsen da pengkrai wat ke memorandum. O submit cha CM yang ka JHADC. Tang wayoy wa kana kaliang ka JHADC wom respond go ya ka diga jingi ki ka yongi. Penban CM ongu o de yang yi. Wo ye kelam tang wa ben ye kelam. Hejing sekian kat kam ka jing yo khubor ka yongi na ki pru ki chajan situ. Wa chwa wan ki arsen na kaliang CEM wa ki EM ki yongi de youth in the office. Imtibi na ka yi ka daw. Takanihi ke jing kelam ke yang CEM penyo chega caka pertai wato CEM yang ke JHADC kwa don hiu utulep aitmel ya kini ke jing bakla ke yang kile ne ya kata ya let's say you ang wakini kinong yelam yang ke district council da cha panam kam gi hakibitawan ki board ki wana ba lada ye kelami chepang ka NOC ong CEM Wa ya ka NOC de ke district council haden wa de yo ka jingkerpat na ka ilaka wa na ka chnong.
Kan mereka ni lah pan kelumar jemut ke ikam ki arsen ne bha yo ha ka wina ke session yang ke district council. Uni ujo ubru CEM do ong wata kejing ANOC ya ke Shree Cement to M kejing chak penbor. Na kita ki bor ki wa hajrong. Ta ko ar ni ta kwa ban halor ke ni ke NOC. Uni UCEM memputi buat ya ke kendon lani ki anyong ke district council. Lada paji kat kam ka anyong ke senat yong ki Dolloi. Lada paji akan ni ke point ke wanyau. Ka ada kelam chega. Wa Dolloi dalele ye UANOC. Chakinu kinu ki company lani chakinu kinu ubru ki barjela klaim de yo ke jing menjur na ke elaka lani klaim de yo ke jing menjur na ke district council. Hejing sakhiat hi hachwa wa issue ke elaka ya ke NOC chakini ki company to yo gi ke jing menjur ne ha yo bor gi na ke district council. Takat kam kawayui ke jingkalam yang CEM atau ongu wada ejwa ka elaka lani ki dor barchnong kani penyogo wa uni CEM manu ubru wada biang lani manu ubru watip ya ki an ki kendon yang ka JHADC ikam ki arseng idabi da ke jing sngau lengo wo yo wakat CEM dak batayu cepang kita ke jingja yang tu ke jing iki ke jing keli ko bo yo CEM ila bom kelamu halor ke jing chak kene yang ki thau ki bhau yang ki pradok ki prasnam ki yang ila CEM Shuki halor ke ni ke jing chak tengkhan ke yang new elaka Dolloi yang ke elaka nong kle ki ain ki role yang ke district council open ban kena ki arsen ki wa perchang open ne open sa ki ain ki kanun yang ke district council ikam ki arsen kwa ai wa ni ke district council ke yang iuman ka waklan kena yo ye ya dai ke kendau ke ciap ke yang ina ke jing chak kulun ha kita kibru kiwan naba. Tapi kam ka arsen hi ipenrem juri ya ka statement ke yang CEM. Berkuai lah yang pait ba utip ya ka jing sakhiat wa uni CEM hi tleban meo don yu ya ka ni ka jing bakala yang ka JHADC. Ni kesni ni lian yang iki arsen Gajantia National Council wa Gajantia Student Union. Dak i jing lengo ibu kroba adin udah yo i statement wa edo CEM nin kesni. Jadi itu rally open money tayo po office yang ga JHADC. Hawan ni sekretary rally ide pa ni iga permission. Member wani claim kata ga pan bori. Ikem iga hok le o iki. Ebi wasnya pala mendapat ibosi yang mau to wan penting pun semedi. Wani ule iga bori iwang ipi. Iwani apa poro da po hetai. Iwani dijin temu bobida ni peacefully. O wani do pen senyau i jing lene issue gibru yang isa akta i kamtam kita gibru apa ulom sarman kamu de yo hisi kubor do em ga thau ki ka hok yang gibru do chak kene gi wana liang CEM ugi em o de e NOC klem de tip kini direction ng kre thau te aden uda poi heta pen phalla gi o tip wa yo kubor wana liang CEM ugi em yang o de mi gi te khang gi le gi the main gate yung district council ile kataga office naman ka private property yung to CEM hagan no na rin khang ba taga gate iwani yung peaceful imem kataga bor mem kataga jingle bor imem ra iwan the constitution in India they bor give freedom to assemble anywhere without arms iwan na niyo slogan one gipait ba ng strong one gipait ba dito one kre lang siro ay jingo jing trang yung ito yung pensnyawi hagami yang jahat itu kijing kuat yang ini. Tahu siapa si yang baik atau si yang orang ini yang penting yang penting. Ini man meeting itu ngayo, waktu itu kita kena lagi pilih ile kumen aja ngayo, ile gini baik. O ab yayi pensinyau ini. O kado si kita kijing klip, kad kita kijing klip. Kita senai kita ain, kita MDC kita pai, o senai kita ain kita mentar district council. Jin ada kijing klip, jangan kijing kini man hega. Ihade nanti yo bayi kijing dia. Percangi kalam ki cita ngertai kalami ong ito siya bahawa yung kit kwa yung kalam neba tu toga office bait ba yu dam kwa yu kang bait ba ikam gino yalam yu lay udah cara bait ba kang yung kit item yu ba klik neba bait ba gitu klik bor yung bait ba ay wani tau la hadin ite ikna yang gino yalam sang ba percangkat uye wala kontrol yung bait ba wis nyangu oleh adin udah kontrol yung bait ba ben yu abi gino yalam iku belai la police department use go your force use ki lati side use ki wan jin la de use nga ma tip ka monu manin ki dang emi ta ka jing snyao yang ki iki pai ba wani ki
Iku belai ni liang administration la siang thu ito kita ke benta. Yegi control the situation chiru bo iginong yalam. Iginong yalam ida kalam chenin. Oto wan hetu kwa kita ke jing penyo bor kita ke jing so adat parado parasna. Ndari wan ni wa non ni kita ke jing sniaw ito. Ucha le bai ni parado parasna ng i. Kita gi bru time gi bru duna. Jadi iginong yalam yung gajanti arsa mi yiwo yarap iki. Ki yiwo sniaw go voice ngi voiceless. Igi oppress yogi oppressor. Ndari kita ron yo pan mali iwan inin. Ya kata ke jing belemu si yang emper belemu kan ko belemu I kam ginong ilam sen em ginong remote scam bo gini ha jing ito I the issue o gidi manang I nementa riu ga jai bru yong in sagawi benta pait ba ko khanai phi wa hadin nin yo ba phi ne liang si em mana de ko program yo ko war mu mula do wan yang to office mto di office timing wanu mti bila nu si em ai por em office timing yudu manam to office timing ne yudu ile iyo wa pan man ngi office nang menu tho go to ngi office yo o te yo che gi pai ba I di jor I di FIR I no yalam arsai I hejing to de menta kwa I pun che pi I ga case la lai go chkamat kani to kwa pun che pai ba wim per I ga te ga case AEPI I de chni agi legal expert yong I ga anyu bichar go I wajianin I ga te I ga ha kti yong ga ai kita jing ikis kita jing hamut otok the umpja bi keter thandang pen ri bi dang pen cerai bi tem sem yele yang I we memi khani le du lai wan wan ga banta la ne ba inin oi pi wan ni to ka thong yang I we fight ne banta gi issue yang pai ba segawi ga banta wa au kolam wa itu gi issue wa dimani wa Weng no yang Dolloi wa pandami ga NOC yang Shree men ga illegal NOC wa DAP ine liang ga sen kwa bo pi de burong ni para do parasnam na emiga le nem betting klam ko ai bo ga line na do next week wa na do ga ar phau to de khatsan sniu e por ri ne liang ge ar sai wa rusi yam mjiu le wan wan hai ni benta I ne liang ge ar sai ban se do lai do wi to wan ruti wi ga message ko kwa pha che so si yam o yam o to me mi fit man go si yam I do wa le o hiar Shuki ni si yam uni bru chong hai ni o to ron Lani oto upen yo ban kedau oto ye dai ke jai bro man pan ban nong ban dai ke jai bro uni usi am nga ong tim ami fit man ko si ya Kamba da snyau pi ke jingklam na ubi nang nong ilam rang ba yang ke Jaintia Student Union. Waka deadline yang I kamba khatsan singi usdanggan untuk ke apauterik yang uni ubnai. We walada ke council hi ke executive committee le CEM lemjeu solve. Ya ni ke issue lemjeu pen Urlong. Ya ni ke jingdawa ka yang I. Ke jingdawa na plus yang go hadin khasan singi kete ta bodawa Hiar Shuki ya CEM we ke jingi he ke jingi ki da jor go hadin khasan singi la ka JCDC wumle go kayi ka message ka clear cha ka JCDC man ki wada kre wo mat ye ke jingi ki yang ki arsen chrup wa ke jingi amlang ka yang pai ba akti ke jat yang I ki arsen. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.